jewe sinorongo ko ndabivuga ko ndangugire mukama ko ndagukunda cyane koko ndagukunda cyane jewe sinorongo ko ndabivuga kunda ngubwire mukama reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama ore mana yanjye reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ureke ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose ndagukunda cyane mukama ore mana yanjye reka ndabivuge ko ndagukunda cyane rwose turagushimiye cyane mukama kuri ingabire y'ubuzima twebwe abana bawe dufise turagukengurukiye kuko uri isoko ry'ibyiza byose ubuzima bwacu bukeneye kandi tugushimiye cyane kuko ari wowe ntandaro y'umunezero wacu dawe wa twese ubyagiye mu ijuru izina ryawe ryeranda n'iryubaho mu buzima bwacu ubwami bwawe nibuze bukwire muri twebwe ububasha bwawe usasagarire mu buzima bwacu turabizi neza ko atacyo tuzoburira mu rukundo rwawe niyo mpamvu kugorobeza tugusenga niyo mpamvu kugorobeza tukuninaza bidutera umwete bikadutera kugira ibyishimo n'abishimishije bituba dukwigije ari byinshi mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo niho turi gusengera ubwoko bwawe mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo niho turi gusengera abana bawe mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo mukama tunezereze ubwoko bwawe turinde kubabara duteturure makuba y'ubwoko bwose turase kwatubako mu makuba y'ubwoko bwose ariko wa muri amasaha cyangwa amasaha akurikira turataramuje imbaraga zose zotuma duhura n'ayo makuba mukama amaraso y'umwana wa Yesu Kristo nadushyire ku ikimenyetso cy'ubudahangarwa mukama amaraso y'umwana wa Yesu Kristo nadushyire ku ikimenyetso cy'ubutabazi mukama amaraso y'umwana wa Yesu Kristo na horosha imyami yose yorurumbira mu buzima bwacu tukabura amahoro Yesu Kristo mukozi mwiza Yesu Kristo mwana w'Imana zima Yesu Kristo rutare rw'ubuzima bwacu ni wowe musa dukura mu bwiza bwose dukeneye n'ibyiza byose duhurumbira mukama Yesu nuganze mu buzima bwacu kugira ngo iri joro ritubere ryiza mukama Yesu nuganze mu buzima bwacu kugira ngo ubuzima tubayemo bugira agaciro Bibiliya iratubwira ko hahiriwe uw'icyaha ciwe cyagiriwe ikigongwe ngo arahiriwe umuntu igicumuro ciwe cyahanaguwe Yesu tugirire ikigongwe ku bicumuro byacu byose Yesu tugirire ikigongwe ku magara make yacu yose Yesu tugirire ikigongwe ku bube gito bwacu bwose duha amahoro twebwe abana bawe hanagura ibyaha byacu byose uhanagure ububi bwacu bwose kugira ngo twemerwe imbere ya data tubone kugabana imigisha mukama
icyaduha ubuhigwe ni uko utoba uri kuraduharura kw'ibyaha muri uyu mwanya mukama. icyaduha amahirwe ni uko imitima yacu yo bisira ububeshi. ni wowe wenyine uri umuziranenge. imitima yacu guhembuka, uha ibitekerezo byacu guhembuka. muri Zaburi ya 32 umusabyi wawe Dawudi yaravuze ngo mu gihe nari nkinumye amagupfa yanjye yacira abungwa, ngo nkirirwa ndaniha umunsi wose, ngo ijoro ryose n'umutaga ikiganza cyawe cyarandemera, ingoga zanjye zikamera ko nkuma nk'uwagaduwe n'iki. dawa twese ubyagiye mu ijoro, ntukemere ko tugaduka, ntukemere ko twuma. duhembura abana bawe. aho ingoga zaduheze ko duha ubuzima, aho twumye nk'abagaduwe n'iki duha akabobera. nta kindi cyakijije umusabyi wawe Dawudi usibye kwemera no kukumenyesha igicumuro ciwe. yaravuze ngo mukama sinaguhishije icyaha cyanjye. yaravuze ngo umutima wanjye narawemeje kutegerezwa kwirega ku mukama, kandi nawe dawe ngo warahanaguye ububi bw'igicumuro ciwe. mukama Yezu uhanagura ububi bw'ibicumuro by'imitima yacu. we Yezu umukunzi mwiza, mwene Siraka tugira inama yaratubwiye ko icyaha ari ikibi kuko kizana ibyago mu mutima no mu buzima bw'umwana w'umuntu. tugirire ikigongwe Yezu, uduhanagure ubwo bubi bwose. ni twebwe wahaye uburenganzira bwo kuba abayoboke bawe. ni twebwe wahaye uburenganzira bwo kugusaba mu bihe byacu by'amarushwa, ukatwumvira kandi ukatwishyura. turabizi neza ko no mu gihe cy'umwuzure w'amazi adashobora kudushikira, kuko turi kumwe nawe tukwegamiye nk'urutare rw'ubuzima bwacu. turabizi neza yuko turi mu bwigobeko bw'ububasha bwawe. turabizi neza yuko ari wowe Mana uturinda amaganya y'imitima. turabizi neza yuko ari wowe Mana uduhunda indirimbo z'urukiza. turagushimiye ko buri munsi utubwira ngo ndabajana, ndabajisha imbere kugira ngo ndabereke inzira y'urukiza. turagushimiye ko n'uyu munsi watwigishije ukatwereka inzira dukwiye gucamo kugira ngo ntiduhwere. turagushimiye ko n'uyu munsi waduhanuye ukaduhoza kwigisha, aricyo gituma tutayobye tugorobeje turi ntazi izina ryawe. turagushimiye ko watubereye ifarasi. turagushimiye ko waduhunze ibyiza. turagushimiye ko waturinze guhwera. turagushimiye ko waturinze kumaramara. mu gihe twari tukiri ababisha twagorobezanya amaganya menshi, ariko tumaze kukwizigira mukama, ubuntu bwawe nibwo budusaga tukagira amahoro, tukagira ibyishimo atari uko dukikijwe n'ibishimishije. duha agahimbare muri wewe. akira intungane zawe uzironse ubuhigwe bwuzuye.
mutima wa mweranda nazarema indirimbo shasha mu mitima y'abagororokeye mu ijambo ryawe. Mutima wa mweranda naze aduteze impundu, atwibutse ko ugororokeye Imana akwiye guhabwa igishimagiza ubuzima bwiwe. Ndagusabye Mukama umugisha kuri bose batakuryaryanya kimwe muri cumi. Ndagusabye Mukama umugisha kuri abo bose badatetereza izina ryawe. Ndagusabye Mukama umugisha kuri abo bose bakuninaza no mu makuba yawe. Duhuje umutima kugira ngo tukuririmbire ururimbo rushasha. Duhuje umutima kugira ngo ducurarangire neza izina ryawe kandi turitere impundu. Erega Mukama ijambo ryawe riragororotse kandi ibikorwa byawe byose biri mu kuri. Erega ni wowe Mukama ukunda ubutungane n'ingingo, isi yuzuye ubuntu bwawe nyaguhora ku ngoma. Ijambo ryawe Mukama niryo ryonyene ryaremye ijuru. Imwe mu ziva mu kanwa kawe nizo zonyene zaremye inteko zazo zose. Dawe ni wowe wegeraniriza hamwe amazi y'ibiyaga akamera nk'inzuzi. Isi yose nikubahe nyaguhora ku ngoma. Ababa ku isi twese duce bugufi imbere yawe, tuzamura amashimwe yawe duhabwa umugisha. Erega wowe icyo uvuze kiraba, erega wowe icyo utegetse kirakoreka. Ni wowe ufise ijambo rya nyuma ku buzima bwacu. Ni wowe ushobora kuyoberanya imigambi y'abagome. Ni wowe ushobora kuyoberanya imigambi y'amakungu. Ni wowe ushobora kwankiriza ibyiyumviro by'ibihugu. Imigambi yawe Mukama iraramana ntaryo. Ibyiyumviro by'umutima wawe bikamaho uko imbyaro zigenda zirakurikirana. Arahiriwe igihugu wowe Mukama ubereye Imana. Intara yiwitoreye wonyene ngo kubera icibare cawe. Dawe twese ubyagiye mu ijuru. Rabira ngaho nyene uri mu ijuru, ubone twebwe bene Adamu twese aho turi uduha umugisha. Aho wibereye mu ntebe y'icubahiro muri ico kibanza ubyagiyemwo, ni wihweze twebwe aba ku isi twese. Turazi neza ko turi kumwe nawe tuzotera inteko nyinshi tukazitsinda. Kanatsinda Bibiliya iravuga muri Zaburi 34, 33 umurongo wa 16 ngo umwami ntarokorwa n'ubwishi bw'ingabo, intwari ntikizwa n'ubukomezi bwinshi, n'uruhendo ngo ifarasi rimwe urukitsa, ntikiza ngo nuko ifise ubukomezi bwinshi. Ijisho ry'Umukama rihora kuba mwubaha kuri abo bizigiye ubuntu bwiwe, kugira ngo arokore ubuzima bwabo, abakize urupfu kandi ababesheho mu gihe cy'amapfa. Nta wundi n'umwe turi bwizigire. Turi abawe Mukama, turi abawe nyaguhora ku ngoma, turi abawe mushobora byose. Nta wundi turi bukomfye ubwigeme bwacu, nta wundi turi bukomfye ubusore bwacu, nta wundi turi bukomfye ubumama bwacu n'ubugabo bwacu. Ni wowe wenyine ubuzi ido n'ido. Mutima wacu witeze ububasha bwawe nyaguhora ku ngoma. Ni wowe wenyine wo kudutabara kandi ni wowe wenyine uri nk'inzo y'ubuzima bwacu. Erega umutima wacu unezererwa muri wewe kandi izina ryawe ryeranda niryo twizigiye. Ese ubuntu bwawe ubwo dusaga nk'uko natwe nyine tukwizigiye nyaguhora ku ngoma. Utwiyereje ijoro ryiza, uturinde abansi, uturinde abarozi, uturinde abakenzi, udutabare, utudurane iri joro
duhabwe umugisha, duhabwe umunezero, udukure kw'ibyo nyaguhora ku ngoma, udukure kw'ijambo ry'inzatsi nyaguhora ku ngoma, udukure kw'ijambo ry'inzige nyaguhora ku ngoma, uturinde abaducubya, abaducinyiza, abaturenganya. Ni wowe musamukama utanga ubuzima, ni wowe musamukama utanga amahoro, ni wowe musamukama utanga umunezero. Tugire neza ubwoko bwawe. Ntiwemere yuko tumaramara, ntiwemere yuko duteterwa, ntiwemere yuko tubabara. Tugire neza, uduhe imigisha n'imihezagiro. Umutima wawe mweranda turarire, uduhe umugisha ku bikorwa by'urukundo twakoze, uduhe umugwiza kuri kimwe muri 10 twatanze. Amazina yacu yazamure, amazina yacu yateturure, imirimo yacu ishemwe umugisha, ubuzima bwacu buhe umugwiza. Nyagora ku ngoma Mwami Imana, uturinde kubabara ubwoko bwawe. Mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo turakiriye ubutabazi, turakiriye ubushobozi bwawe, turakiriye ubutsinzi, turitandukanije no gutsindwa, turakiriye umunezero, turitandukanije n'umubabaro, turakiriye akanyamuneza, turitandukanije n'agahinda, kuko turi ubwoko bwawe, kandi uko turi niko tuzokwama ubu no mu myaka yose. Amen, amen, aleluya. Ijoro ryiza ry'amahoro kuri twebwe twese, nyuma y'Imana yo mitima yacu igwiriye rwose, urukundo rw'Imana rudusage, kandi ubudahangarwa bwa mutima mweranda bukorere muri twebwe no mu myaka yose. Duhabwe umugisha w'inavogerwa. Amen, amen, aleluya. Muhezagirwe cyane. Ndagukunda cyane rwose, ndagukunda cyane.